Hello, Nina mai zinzabuya jisute biu lisa channel kwa khokwa bi khoyango ngawa yo tense to the mode so tiamango oma khokwa present tense to the ma khokwa na ni jaja yunani anshida sukula doni present perfect tense to the mama so gumango e mati mauna ni ashinga mimi sunada doni present perfect continuous tense to the mode so dunga wangne present perfect continuous tense betani ashite benga betani tipano ne kwa jwali mi yikushi suni tipa tu nya duma denani present perfect continuous bemangawa tengu benyanye ngwani ne kwa jwali mi yitiushinga bedani tipa ne kwa jwali no yi hagu wangne yi hagu se tipa thado ti ma denani present perfect continuous tense bangangne ti mak kwa jwama ngawa ngne tipa ngani ne shishi kwa jwa mi nyama tipa ngani ani shi jwa li mi nyama ngani sa khu kwa jwa li nga thu su nyama ngani tinga nga zan za da li mi nyama ngne o thu su nyama o fuma jina ni present perfect continuous ti ma kwa jula nga ngne ole ni mimi omade masuvu to mi jikwa na ni tipa ni kwa ju bedo ti mane ali yula bedani since ngani for oli yula nga ngne since ngani for ti made ni masma tama nga ngne ti made ni ti mama majwa ni present perfect continuous ti mani 99% ngne kotsko fumana ni ma yuju shinga ngne oni alibebe ma yuju shinga ngne ti mama majwa inyi ku majwa da ni ngne oma pudo mimi na ni since ngani for ti ma gu yula nga ti made na ni tipawdani since mani for madani ashash mawale khud jwa bedani since made na since bedani ako yula nga bedani na tinye ngune na nyenye na sanye na linye na wanye sepahe nye ngune ole nyenye madeni since kwa yula nga nganye nene mulu mukh sakwa omade since ti ma yula nga nganya muti mabene zanye za kwa jo nganye hula tinye kwa jo ngani ni to ku kwa ju ne olibedo ajimana ni since kwa yulango formally kwa yulanga beda ni formana ni ti ni sang ne ti ji ti paza ne ti paza has ti mini za ti second za ngani nali ti ji ne nali ti ji kwa ju nali ni ji kwa ju ngani na okhti na kwa ju okhni na kwa ju ngani habati ma habani ma kwa ju ne ngani ali belebe ngani ni ku kwa jo ngani sa ku ili sa lingwa oli bedo ti modern for bedo ti mo yulanga ne for oli ni yu sun do ile ne yu ti mo de se ma pu do ti pa ni yu so do dile ne positive sentence kwa nan do ile positive sentence kwa ni role man ni ili man ni subject plus has been ngani have been plus first form plus ing plus objective plus since ngani for time ne ij oti ma nga wa ne oma pdo ti ma de ni has been man ni ako yula has been man ni she he name oma ko yula ngung ne ngani have been man ako yula be ni I you we they plural ko yula ngung ne oma na ni no ma ti ma singular first nga third person singular first person second person oma ma sida da ni no hwa sa na we znga ni ma hanga zu mu mu ne oma pdo ti ma de teng kwa na ni le ti pa na ni nga na ni how khni na kwa jo li English ngu su nya be da li be na da be ni I have been learning English for 2 weeks. 2 weeks ngune ni na belo ne ni na bedo de ni for yula ben hang ngune na ni ti ni ngani ni ti ku ni ku bedo de ni for yula ben hang o bedo jo kata subject ma de na da ni I have been subject ma khade jo ngune have been na go sa jo wa plus first form learn ma de na ni ing tar thane ni learning kai wang ne plus objective manash kai wa English ma kai wang ne for 2 weeks man ne gusa since guna for all mama hangong ne ji ni ma I have been learning English for 2 weeks ngani uhun ni na kwa jali khofung su tiang be shi ada muti ma I have been learning English since 2019 ate
iku matla wangne iku mane since manani iku made yulanga wangne nga ntoku titoku hakutsuko ku ngani nari tijigwajo ngani nene gwajo na tinyi gwajo uli bedu tiri manani since yula bedu bema hangungne oni zuzumu tunya jiwa oma pedwajo I have been learning English since 2019 nitotsuko ku gwajo lingana ni English tiri made so tishinga wa bedu bishkaya Ada ngani third person singular ko bembeni she has been learning English for 2 months zamuza yina ni ohaban ni ma kwa jwali English tete mama sunyanga kwa fungu tete mama sunyanga bishungne she has been learning English for 2 months ne ohi ahaban ni ma kwa jwali zamuza yina ni English tete ma de sutyanga Amutimana she has been learning English since 2019. Ote iku tlawangne since manani iku made yango. Ti nyumade ma yangne iku made ti joy ku made. Zamuza ina ni tutsuku ku wajwali English mu kwa fungu tete made so teushinga wa she has been learning English since 2019. Ngawa ngune ogo ngawa omade ni no hingga ngune hingga ga my father ga ngune nganya I have mako they have you have oli be ga you have been learning English for 2 weeks ngune oli be ga ngune omane ni no tutu shako ngai ti ma shamoda ni ani ngawa ti pana ni negative sentence ko khusu do ile negative sentence mana ko ti role mana shinga bedani subject plus has not been nganye have not been plus first form plus ing plus objective plus since for plus time ne timana ni tengwa nan duile I have not been learning English for 2 weeks ngani hun na kwa chwali kwa fungo masutia bedonani I have not been learning English for 2 weeks 오흔이 나과죠 링하느니 와풍데 말에 마소티야 배망아 왕네 아니 쿠스 뱀베니 I have not been learning English since 2019 아니 누또 쓰고 쿠과죠리 와풍데 말에 마소티야 네 I have not been learning English since 2019 올리카도 싱아와 다과 third person singular 거 흔한두일래 He has not been learning English for 2 hours. 이 나리 니즈문에 이 니즈벨라옹네 이 지야디마 배옹네 이 쿠마 배 이 하마 배옹네 엄마 뿌더죠. He has not been learning English for 2 hours. 네 나리 니즈과죠리 이나니 자빠자 이나니 과풍어 English 때때 마데 마소티야 옹네 올리방아 Ngani since matese bembeneni he has not been learning English since morning yinani ne kwa jwa lingune asuba morning man ali yulado since mali yulado bemang yin zapaza yinani ne kwa jwa li wa fungu tete ma masutia he has not been learning English since morning yinani ne shishe kwa jwa li masutia kwa fungu tema olinga wangune Omade na ni nuwa na ni kata I have made ni you have they have begaga ngune ngani he has made she has my father has ngune my mother has my sister has oli ge yu ni so chang ngune ngawa tipana ni yu na ni interrogative sentence tu made so duile interrogative sentence ba ni shawa na ni shawa ngawa ngune omade role man ni nanle has have plus subject plus being plus first form plus ing plus objective plus since for ngani time ngune olingawa omani role ma kata buato no ko dinasini suwai tsumne has man yakwa jula be third person singular omani no de zuma muti na dina di khma nyang ngune have man ni plural ko jula be do akwa jula do no de ma hangung ne ma no ma chawa ne di khla na wa zja kwa ma hango ngawa teng ko nanle Nani have you been playing have you been learning English for 2 months? No ohunin abani makwajoli hwafungu tete ma su tiushinga ali nanya have you been learning English for 2 months?
no hu a ha ban ma ko jo le khwa phung su te shu nga jo na ni ngune ngani since ma sa yum be ni have you been learning English since 2019 no ni to tsu ko jo le khwa phung su te shu nga ngani ni to khu ko jo be ga ngai khu wa tha ga 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 ngune no na ni have you been learning English since 2019 no ni to tsu ko jo le khwa phung te ma de su te shu nga ori na nya ma nga wa ngune ngani third person singular ko nani khbani has he been learning English for 2 years ite 2 years ni khu kalong ne manani zapaza yina ni khu kwa chwali English khwa phung ti ma de sotia bishane has he been learning English for 2 years ni khu kwa chwali yi khwa phung sunya since ma de khanande has he been learning English since 2018 ito 18 no le bolengde yina ni ntotsi ku kwa jwa le kwa fungo sutia ne oli bishinga wa has he been learning English since 2018 yin totsi ku kwa jwa le kwa fungo de ma de sutia oli ba kwa fungo sutia bishinga wa ne nanyuk ngawa ngune amu lima ti magwa interrogative plus negative sentence ko nanle nani khu manga khu ngene yung gwa ju beta ni ka yang role man nanle have ngani has plus subject plus not been plus first form plus ing plus objective plus since for plus time ngene ije ngawa ma de teng ko nanle kate formula bu ha bu da no wa ni ge sha ga ga dang no wa sha su ga dang ne ngani sha do de na zne tu ko ngani a ji she de be ma nye me no su gu gong gi la ne na li ji ga la ngong ne ma ni du be cha be ma fla ngo example teng ko na ni le have you not been learning English for 2 days no ni na kwa chwa li ani ga ni kwa chwa li no kwa phung ma su tia ne oli tu ma su tia ale nani khu manga khu ne oli ka yu have you not been learning English for 2 days no ni kwa jwa le kwa phung ma so te shinga nani ada ni khu kwa have you not been learning English since ale beleba since Monday belengune natinja ju belengune have you not been learning English since Monday no natinja kwa jo le kwa phung ma so te shinga no te na ni ma so te shinga oli go belengune o ma pu da jo have not been learning English since Monday no natinja kwa jo le kwa phung ma so te shinga oli na ni shinga wongne has ma de nanle has man in third person singular gongne has he not been learning English for 2 years yi zapaza yi ni ku kwa jo ni ku be do ne since ninga forma yula be hangne has he not been learning English for 2 years yi ni ku kwa jo li zapaza yi na ni ku kwa jo li kwa fungu ma so tishinga ode na ni has he not been learning English for 2 days ngune aringa 2 years ngune ni ku kwa jo li khwa phung ma so te shinga oli ka langa ngune amudi ma since ma de nanle has he not been learning English since 2018 yina ni to tsi ku kwa jo li khwa phung te ma ne ma so nyu shinga oli na nya ngune has he not been learning English since 2018 ni to tsi ku kwa jo li khwa phung ma so te shinga oli ka langa ngune oli na ju so ti ma de akajina su wai zi mimi na ni kwa ba de ma no nga wa am ti ma de sentence ma na ni le shi sha fu la do nga wa ngune ti ma present tense na ni so gu wa ngune am na ni su na da do ni past tense ti ma su na da nga ngune ma so gu da ze future tense kwa gyang ngune a ji su wa na be wa ke set do ile ngune a da zna mu no de di do jom ne no wa shi ti su ni shi ting am be ni subscribe channel subscribe yo zi ngune a chi jo ni wa zi su na ni ti ma no ko yo wa se no wa so wa la ngo ze no ni de di ni sha do ni no na wa di ma zi share yag ma ge ju zi ngune go su ni a mi ya yo su wa na ma be wo le set do ile go le nya ji su de khwa be flang ngune am le shi de le sentence sha fla do ngune a ji sa ke ji na su wai bang be ngo lo flang ngo ja na de jwa nga de to bu fu le comment is ma fu le ngune wa da nga no de po ge ma flang ngo go le nya ji su de khwa see you next video